Pozdrav svima ljudi, ja sam sa kanala Tere Gaming, ovo je Pro Gamers. Danas igramo Minecraft Pocket Edition na serveru Hypixel. Igrat ćemo, ne znam šta bi mogli da igramo, nećemo Simon Says, mogli bi da igramo Hunger Games. Hajde da počnemo. Imat ćete link mojeg najnovijeg videa u opisu ovoga klipa. Tako da, subscribeujte me. I naravno, nas je dvojica na ovome kanalu, ja i TH Bošnja. I krećemo. Mama vidim već 6 ljudi. Nije ovo često, čujem se. Evo ga. I dobili smo ništa. Evo ga, još jedan čast. I dobili smo opet nije. I evo ga, žodi. Jedan. Zabuđe. Ajde. Pita lik team nap. Šta si idu na ovu stranu? Just play. Dobro, ovdje mislim da je bio refill častova. Ako je bio refill, držat ću prema centru. Nećemo provjeravati čestove ljudi. Koliko nas ima? Na server nam pojma. Malo smo gledali da podemo jednu mrkvu. Da obučemo chestplate. Opa, mač. Dobili i luk. Ništa dobro, nismo baš ono dobili luk. Na buce. Halo. Šteta pa se neće na pen. Ali ne igramo inače ljudi na kompu. Malo mogu bi nas uptovesti. Alex zapravo nije Steve. Dođi vam. Nam te buce. Idemo ovdje čest. Onda next. To već ćemo. Nemam jedan skriveni čest. Može. Ovdje. Buca, ništa posebno, nemamo. Iron chestplate, to je dobro. Ovo ne da. Mislim.
Ovo morate vratiti, opet uzeti. Da, pojma šta je problem. Nemam pojma naći. Ona molba. Ko mi udara neki cheater? Evo. A ne me. Ajde, nećemo. Odigrat ćemo još jednu partiju Simon Says. Ajde ulaziti. Koliko ih malo odigrat. Pa ću moću. Bit Simon Says. Imat ćemo tu Tergig Disconnect from server. Ništa ljudi, to bi bilo sve za ovaj snimak. Ako ste uživali, like, comment, share, s vama sljedeći epizod.